Apa ya? Kalawi. Ade. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad never good from a handful of every single doubt. Please say any negative thoughts that pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can have it doubts, not what I'm about. I just run loud, it be raining now. I keep making sound, go another round. I'm looking bound, can't stop me now. Limansa. Nah, negatibo limansa. Kalabihan. Menjarun. Tam. Mantap. So, mulai masuk sana. Jadi untuk minggu yang kemungkus dari informasi ke sana sadonyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebut balik sana. Ada kamera pemburu channel. Minggu kita berburu di Parit Malintang sana. Parit Malintang tanggal 28 April hari Minggu sana. Jadi mudah-mudahan untuk Ariko buruan kita bersusun sana. Sebelum lanjut jangan lupa untuk like, komen dan subscribe kamera pemburu channel supaya ambo lebih semangat untuk buat konten-konten terbaru yang lebih menghibur di sana, baik yang di kampung maupun di sana yang di perantauan. Jadi mudah-mudahan Ariko kita dapat momen yang seru sana. Bayaran sana. Gratis tu jang, pen tu jang.
tuh kancang di sana. Aku bagi. Bang, sampai lagi, Bang. Lagi kok. Tuh tertentu ke yang mana apa ya? Hah? Sana. Enggak ada obat. Enggak. Kemana gue menang? Lay mamatah jangan mo. Sabuang kalapegi pertama mata sekui. Nah, ditarik menintang. Sebenarnya Yui kejaran. Mantap. Jadi bila diulang lihat. Hari Selasa. Hari Selasa pintu gabang. Mayui ro tu. Apa bigo pagaju bagan. Jangan lupa sana. Hari Selasa pintu gabang. Oke, sana kita pindah ke lokasi yang sana. Mudah-mudahan lokasiku udah momen seru sana.